Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbahe ikaze uyu mugoroba wa none tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 aho tugarutse muri studio ubwo tugiye kureba rero amwe mu makuru agezweho kugeza uyu munota agaruka kandi akanibanda cyane kubiri kuvugwa ndetse n'ibikomeje kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane agezweho amaze kutugeraho ubu ngubu agaruka kandi yibanda ku byakomeje kugenda bivugwa aho igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateguye igikorwa gihuriweho ndetse akaba ari igikorwa gihuriweho n'ingabo zidasanzwe aho bivugwa ko kuri ubu ngubu bagiye gutangiza ibikorwa byo guhashya inyeshyamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Batayo eshatu zatojwe imyitozo idasanzwe bufatanye n'abarimu baturuka mu bihugu birimo Ubufaransa nibo bagiye koherezwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagiye kuza mu gihe umujyi wa Goma uvugwaho umwiryane dore ko abarimo Julien Katembo meya w'umujyi wa Goma wari warashyizweho n'abarwanyi ba M23 yatawe muri yombi akurikiranweho ibirimo n'ubugambanyi. Ibi ngo birashimangira kandi binagaragaza umwuka mubi uri mu barwanyi ba M23 ndetse binavuga ko ari nabyo byishe inyuma y'urupfu rw'uwitwa Wiringoma ko bishoboka cyane ko yaba yaragambaniwe. Aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakaba bahawe amabwiriza akomeye cyane n'abarimo uhagarariye Ubufaransa ababwira yuko bagomba gukora ibishoboka byose bakarangiza by'umwihariko ikibazo cy'imitwe twaje intwaro irimo FDLR ndetse na M23 ibaruzwa mu mashyamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kuko babifitiye ububasha kandi baha myitozo idasanzwe irimo no guhangana ku rugamba. Abangaba ni batayo eshatu z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC baje kwigarura ibice bigiye bitandukanye byafashwe n'inyeshyamba nk'uko amakuru yakomeje kugenda tugeraho. Reka ibyo byose rero tubigarukeho tubivuye imuzi n'imuzingo kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma uko ibikorwa bizagenda ndetse n'ibyaranze iki gikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro aya mabatayo atatu kwa misiyo mu birindiro bya General Bauma muri teritwari ya Chopo muri teritwari ya Kisangani mu ntara ya Chopo akaba watangiwe aya mabwiriza. Ibyo byose rero ukaba ugiye kubisanga hano kuri John Info hamwe nanjye Bosco kuri mikoro aho tugiye kubirebera hamwe byose. Ku muntu utarakanda subscribe ndakwibutsa ko ugomba kubikora kugira ngo turusheho kugenda tubana ku muntu wamaze kubikora sava, ariko kandi nanone bitekerezo cyangwa se inyunganizi mushaka kubitugezaho biciye muri comment aho mu by'ukuri iyo bitabaye ibyo ushobora gukanda imitima muri comment hanyuma ubundi bikagaragaza ko udukurikirana. Nsuza cyane abantu mudukurikirana muri mu Burundi, abantu mudukurikirana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abadukurikirana kandi bari muri Uganda n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye basuza kandi bifuriza kukubwa neza rwose 5/5 umwe mudahwema kutugaragaza ko mudukurikirana. Abariyo irgota amasimbu mu bihugu by'i Burayi mudahwema kutugaragariza ko mudukurikirana, namwe ndabasuhuje abigora mu masaha agiye atandukanye dore ko akenshi usanga dushaka no kubagezaho ibiganiro muri mu masaha mu by'ukuri agoranye kuri mwebwe, ariko mukihangana mukabikurikirana namwe ntabwo nahwema kubagaragariza urukundo mu by'ukuri ngo mbure no kuba nabasuhuza rero dore ko nta kintu bitwaye. Hejuru y'ibyo rero reka nsuze n'abantu mudukurikirana muri hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ubwo navuga abo dusangiye ikirere kabisa dore ko ubwo aho usanga dushaka amasaha ntabwo basiganwa cyane n'isaha imwe ibigenda ibisikanamo ntabwo biba bigoranye cyane, hano ugasanga baragendana hano ugasanga ararengaho iminota. Aho ngaho rero reka namwe mbifurize kugubwa neza mu mirimo igiye itandukanye murimo, ubundi munyemerere twinjire muri aya makuru mw'abantu mwe. Intambara imaze imyaka yose irenga 30 nk'uko bigaragara ikaba ari intambara ikomeje gutuma abaturage benshi bari mu buhungiro. Ubu rero ikibazo cyayo cyahagurukiwe abari mu mujyi wa Goma, abari mu mujyi wa Bukavu, abari mu Masisi mu duce tugiye dutandukanye Sake, Kicanga ndetse n'ahandi, abari muri Kanyamahoro aho ngaho mwese kabisa, abari muri ibi bice bya za Uvira mwicare mutera agatebe mwumve ibyamakuru kuko ibintu birakomeye cyane kandi ibintu byamaze gufata inira ndetse no guhindura isura mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Reka twinjire rero mu makuru nta gutinda. Ubufatanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ubufaransa bwasoje amahugurwa ya gisirikare mu bijyanye n'intambara mu myitozo yatangiye mu mashyamba
ni amahugurwa rero arimo abasirikare 715 barangirije amahugurwa Kisangani, bakaba bitezweho gutanga umusaruro ukomeye cyane uzageza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku iherezo ry'ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ikurikizwa cyangwa se n'ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'amasezerano ya Washington yasinywe ku itariki 4 Ukuboza 2025. Kisangani tariki 30 Werurwe 2026 nibwo amakuru arimo kujya hanze. Ni mu kigo cya gisirikare cya Kampu Bauma giherereye mu mujyi wa Kisangani, habereye umuhango wo gusoza amahugurwa ya gisirikare azwi nka Dio Jango, agamije kongera ubushobozi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu mirwano ibera mu mashyamba. Biravuga ko hafashwe abasirikare b'intoranwa basaga 1000 bagahabwa aya mahugurwa akomeye cyane. Ni amahugurwa yabashije gusozwa n'abantu 715 nyuma y'uko abandi batabashije kugira ubushobozi bwo kuyasoza. Ibi byagaragaje ko ari amahugurwa yari ku rwego rwo hejuru ndetse ashobora kuzatanga umusaruro uhambaye kuri abangaba bayahawe mu byo bitezweho. Amakuru akomeza avuga yuko aya mahugurwa amaze iminsi 41 ndetse yitabiriwe n'abasirikare 715 ba FARDC bahawe ubumenyi bwihariye mu bijyanye n'imirwano yo mu bidukikije by'amashyamba manini arangwa mu bice byinshi bya Kongo. Akaba ari nayo mpamvu bitezweho ko bazatsinda uru rugamba ndetse bagiye gutanga ibisa nk'ikosora bihabanye n'ibyo bagiye bakora mu minsi ya mbere yabanje. Intego nyamukuru yari ugukomeza kubaka no kunoza brigade zifite ubushobozi bwo kurwana mu mashyamba, aho usanga hari imitwe myinshi yitwaje intwaro ihakorera, nk'uko byatangajwe na ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanasohoye amafoto agaragaza uko umuhango wagenze. Aya mahugurwa agaragaza ubufatanye burambye hagati ya Paris na Kinshasa mu rwego rwa gisirikare. Abasirikare bahuguwe ku buryo bwo kurwana mu buryo bwo gutera no kwirwanaho, kurwanya ibisasu biturika bikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga rito ibizwi nka AIDS, ndetse no gutanga ubutabazi bw'ibanze ku bakomeretse ku rugamba. Aya mahugurwa rero yitezweho kubagira abaprofessioneli cyangwa se abanyamwuga mu byo bakora. Byitezweho ko bizatanga igisubizo kirambye kuri intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ni ubumenyi bukenewe cyane cyane mu mashyamba ya Kongo, aho ibikorwa bya gisirikare biba bikomeye kubera imiterere y'aho bikorwa, harimo ibimera byinshi, inzira zigoranye n'imitwe yitwaje intwari igenda ihindura uburyo bw'imirwano. Aya mahugurwa ari mu murongo w'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'Ubufaransa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatangiye mu mwaka wa 2022. Kuva icyo gihe Ubufaransa bumaze guhugura batayo nyinshi z'abasirikare ba FARDC zigenewe imirwano yo mu mashyamba. Bivugwa ko nibura ibice 4 by'ingabo buri kimwe kigizwe n'abasirikare bagera kuri 800 bimaze guhabwa aya mahugurwa mu myaka ishize. No kuvuga kuva mu mwaka wa 2022 kugeza muri mwaka wa 2026 ni ikigero cy'imyaka 4 abantu 800 byibuze buri mwaka bahabwa aya mahugurwa. Ubwo urumva ko abagera ku bihumbi 24 aribo ku bantu 224 plutôt nibo bamaze guhabwa mu by'ukuri aya mahugurwa. Nk'uko bigaragara mu muhango wo gusoza aya mahugurwa abarimo Abafaransa bagaragazwaga cyane n'ingofero zitukura Beret Rouge bambara, nibo bayoboye igikorwa cyo gutanga impamyabumenyi ku basirikare barangije ayo mahugurwa mu birori bya gisirikare byakozwe hakurikijwe imigenzo isanzwe ikoreshwa muri uru rwego. Iyi gahunda ije mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano. Ingabo za FARDC ziracyahanganye n'imitwe yitwaje intwari itandukanye, irimo umutwe wa M23 n'indi mitwe yitwara gisirikare. Muri uru rwego kongera ingabo ubumenyi n'ubushobozi bifatwa nk'intambwe ikomeye mu kugerageza kugarura amahoro no kugarura ubusugire bw'igihugu. Nubwo ubuyobozi bwa leta ya Kongo bushima uru ruhare rw'Ubufaransa nk'inkunga yigaragaza mu guteza imbere igisirikare, hari abatarabyakiriye kimwe ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe babifata nk'intambwe nziza ishobora gutanga umusaruro mu gihe kiri imbere, mu gihe abandi bakagaragaza gushidikanya ku kamaro kayo mu guhangana n'ibibazo bikomeye byo ku rugamba. Hari n'abavuze ko ibintu bimwe byagaragaye mu muhango nko kuba ari ibimenyetso byagaragazaga ibendera rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rubuga rwabereyemo uwo muhango, nubwo byari mu buryo butagaragara cyane. Ku ruhande rw'Ubufaransa
rwakomeje gutsindagira ko uruhare rwarwo ari urw'amahugurwa gusa rutagamije kohereza ingabo zarwo ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi binashimangirwa n'uko hari n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga batanga amahugurwa nk'aya barimo Ububiligi, cyane cyane binyuze muri gahunda z'umuryango umwe bw'Uburayi. Isozwa ry'aya mahugurwa ya Django riza mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushaka gukomeza no kongera imbaraga igisirikare cyayo mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu, aho inyeshyamba zifatwa hafatwa nk'ahantu ho kwirwanaho, ariko nanone bikaba ari imbogamizi ikomeye ku ngabo ziri ku rugamba. Ubu rero aba Bafaransa bakaba baratoje neza ku buryo bugaragara abasirikare bagiye kwerekeza ku rugamba. Nk'uko amakuru yarushijeho kugenda abigaragaza, bakaba bitezweho gutanga umusaruro ukomeye cyane uzagira inyungu zigaragara mu bijyanye no kurangiza urugamba ruri mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byagaragaye. Cyakoze Ubufaransa bukaba bwahakanye amakuru avuga ko bushobora kuba ugiye nabwo kohereza ingabo ku rugamba kugira ngo zifashe abo batojwe. Buvuga ko bwo icyo bwakoze ari ugutanga imyitozo mu byo bakoze hadakubiyemo kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo rero bikaba ari ibyatangajwe rero nyuma y'uko aya makuru agiye hanze. Hanyuma rero unyemerere tunyarukire no mu bindi bice bigiye bitandukanye, dore ko amakuru akomeje kwisukiranya ari menshi uyu mugoroba tubashe kuba twabigarukaho. Ni amakuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye bya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko yavuye kuri Tazama RDC Info niyo yatangaje amakuru bwa mbere. Ngira ngo mu by'ukuri nabyo tube twabigarukaho ubashe kumva uko bihagaze. Ni amakuru rero asobanura byose ku biri kuba kugeza kuri ubu ngubu, dore ko ibintu abenshi bahamya ko bitanoroshye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko abarwanyi ba M23 basabwe kubahiriza amasezerano amwe n'amwe bagatangaza ko bari kubahiriza, ariko ubu bakaba babyigaritse. Ibintu rero byaje guhindura isura, abenshi banavuga ko ari n'aba basirikare bagiye kuza bashaka guhangana n'icyo kibazo. Ni intambara ya M23 inyeshyamba zirimo kwisuganya ndetse no kwimura ingabo nyuma y'icyuho cyatewe no kwikura kw'ingabo zabo mu bice bimwe na bimwe. Rubero ndetse na Warikare kuri wa 31 Werurwe no 26, ni ukuvuga kuri wa kabiri. Amakuru aturuka yo aremeza ko hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aragaragaza kandi ashimangira ko umutwe wa M23 uri mu bihe bikomeye byo kwisuganya bushya nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zivuye mu bice bimwe zirimo. Amakuru ava mu nzego zitandukanye avuga ko uku kwikura kw'izo ngabo kwasize icyuho kinini mu mikore ya M23 bituma uyu mutwe ukora igikorwa cyihutirwa cyo kwimura ingabo zabo mu kongera kwibaka mu bice bitandukanye, nubwo nta mirwano yabayeho mu gihe ibyo byakorwaga. Abakurikirana iby'umutekano bavuga ko M23 ishaka kugaragaza ko ibintu byose bimeze neza, mu gihe mu by'ukuri ari ukugerageza guhangana n'ingaruka z'izo mpinduka zo kuba hari bamwe mu basirikare bashinjwaga gufasha uyu mutwe basohotse muri ibyo bice. Mu gace ka Rubero inyeshyamba za M23 zimuriwe mu midugudu ya Musiya, Rubango, Katondi ndetse n'aho bita Kitsumbiro. Iyi myimukire igamije kongera gutunganya imirongo yazo y'imbere ndetse no gusimbura aho zari zisanzwe zifite ibirindiro. Sawa gusa kuko izi nyeshyamba zongeye kugaragara ku mupaka w'uturere twa Rubero na Warikare, aho zashyize imbaraga nyinshi mu duce twa Kanune, aho zashyize imbaraga bita mga Vinywa ndetse n'aho bita Kateko. Aho hantu amakuru avuga ko ziri kongera umubare w'abarwanyi ndetse zikaba zatangiye kubaka ibirindiro bishya bya gisirikare bigaragaza umugambi wo gukomeza kugenzura ibyo bice. Ku rundi ruhande hari ibice byasubiye mu maboko y'ingabo za leta n'imitwe itwara gisirikare ishyigikiye leta izwi nka Wazalendo. Midugudu ya Ndumbi, Buma, Iteya ndetse na Buhaya, Mete na Minjenje iherereye muri grupuma ya Kisimba muri Warikare kugenzurwa na FARDC. Ubu ngo iri kugenzurwa na FARDC ndetse na Wazalendo. Ibi byabaye nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda n'imitwe yitaga iy'ubwirinzi FC23 yavuyeyo nta mirwano ibaye. Amakuru kandi agaragaza ko umurongo w'imbere w'inyeshyamba wa M23 ubu uri Maremo hafi y'agace ka Kalembe, aho bivuga ko ariho ziri gushyira imbaraga mu rwego rwo gukomeza kwirinda ko zasubizwa inyuma. Muri Rubero ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo ziragaragara mu bice birimo Runyasenge, Taria, Kipese kugeza Kirikiri. Aha Kirikiri bivuga ko M23 yagerageje gusunika ingabo za leta ngo zive muri ako gace, ariko ziza gusubizwa inyuma kuva mu masaha ya saa 6 z'amanywa kuri wa kabiri. Amakuru avuga ko ituze ryagarutse muri utwo duce nubwo rikiri iry'igihe gito.
Iyi myitwarire ya M23 yo kwimura ingabo no kongera kwiyubaka ije mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba ingorabahizi, aho imitwe itandukanye yitwaje intwaro ihora ihindura imirongo yayo bitewe nuko ibona imbaraga zayo nabo bahanganya. Abasesenguzi b'imitwe yitwara gisirikare bagaragaza ko nubwo hari ituze rigaragara mu bice bimwe, rishobora kuba iry'igihe gito cyane ko impande zihanganye zikomeje kwisuganya no kongera imbaraga. Ibi bishobora gutuma imirwano yongera kubura umwanya uwo ari wo wose bitewe n'uko buri ruhande rushaka kwigarura uduce tw'ingenzi. Muri rusange ishusho y'umutekano muri utu turere twa Rubero na Walikale iracyahindagurika, aho kwikura kw'ingabo zimwe no kwisuganya kw'izindi bikomeje guhindura uko imirongo y'urugamba iteye, bigatuma abaturage bakomeza kuba mu bwoba ndetse n'ihungabana. Amakuru akomeza arushaho kugaragaza ko ibishaka kongera igitutu ku barwanyi ba M23 ndetse no gutakaza bimwe mu bice n'ubundi batabashe kwikuramo, aho baramutse bagabweho ibitero bitewe n'uko imbaraga zabaye nkeya ngo bashobora nabyo kubitakaza. Aya makuru kandi akomeza avuga ko AFC M23 ishobora kuba ifite umwiryane no gusubiranamo. Ibi bivugwa hashingirwa ku kuba ubu umuyobozi w'umujyi wa Goma washyizweho n'aba barwanyi atakiri kubarizwa mu buyobozi bw'uyu mutwe nyuma yo gutabwa muri yombi n'abarwanyi ba AFC M23. Julien uyu mugabo akaba yaratawe muri yombi rero nk'uko bivugwa, ndetse bikaba bivuga ko hatagize igikorwa ubuzima bwe buri mu kaga bushobora no kuba bwahatikirira. Uyu mugabo Jean Katembu asanzwe yari meya w'umujyi wa Goma kuva AFC M23 yafata ubuyobozi bw'umujyi wa Goma, ni ukuvuga guhera mu kwezi kwa mbere mu matariki ya nyuma kugeza mu mwaka washize wa 2025 kugeza ubwo yatabwaga muri yombi muri uku kwezi kwa gatatu, nk'uko amakuru arushaho kugenda abitugaragariza. Icyakoze abarwanyi ba AFC M23 ntabwo bigeze batangaza icyatumye bata muri yombi uyu meya w'umujyi wa Goma, nubwo iperereza rigikomeje ndetse hashakishwa amakuru ashobora gusobanura ibyabaye, ariko AFC M23 abera Lawrence Kanyuka, Bertrand Bizimwa ndetse n'abandi bakorana kandi bagafatanya umunsi ku wundi na AFC M23 ntabwo bigeze bagaragara mu by'ukuri basobanura iby'uku gutabwa muri yombi kwa meya w'umujyi wa Goma Julien Katembu wari usanzwe rero yarashyizweho n'izi nyeshyamba. Ibi rero birarushaho kugaragaza ndetse no kwerekana isura n'ishusho y'uko muri izi nyeshyamba bishoboka ko haba harimo umwiryane udasanzwe ukomeye cyane, bityo bikavuga ko iki cyari igihe cyari kigeze ngo igisirikare cya leta ya Congo FARDC gikore ibikorwa bidasanzwe, ni ukuvuga ibikorwa byo kwambura AFC M23 imyanya yagiye yigarura ndetse no kubafatira mu kabitero muri bice birimo n'umujyi wa Goma, nk'uko amakuru arushaho kugenda abigaragaza. Biraza gusiga iki iby'uru rugamba rukomeje kuba hano ku butaka bw'urasirazuba bwa Congo, ahavugwamo amacenga akomeye cyane, dore ko binavugwa ko ibyitwa Swift byamaze guhagarikwa ku ngabo z'u Rwanda, bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Amakuru rero yashyizwe hanze n'ikigo Egmont Institute yakomeje kugenda acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ngo Washington guhera ku munsi w'ejo tariki ya mbere Mata 2026 aribwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakuraho systeme ya Swift ku ngabo z'u Rwanda, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zizakuraho iyo Swift cyangwa se systeme mpuzamahanga yo kohereza ubutumwa bw'imari mu cyemezo bafashe nyuma y'uko u Rwanda rwashinjwe kudakurikiza amasezerano rwasinye Washington. Iki cyemezo rero kije mu gihe hari igitutu kiri kwiyongera n'ubundi ku bijyanye n'ibibazo by'ubukungu, aho bavuga ko ibi bishobora kongera guteza icyo gikomeye cyane imbogamizi mu bikorwa by'ubukungu. Bitegerejwe rero kurebwa niba ejo tariki ya mbere Mata 2026 icyo cyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe kizubahirizwa koko, iyo Swift igahagarikwa ku ngabo z'u Rwanda cyangwa se ku ruhande rw'u Rwanda, bishaka kugira ingaruka zikomeye cyane. Ibihugu byagiye bibaho birimo nk'Uburusiya, nibwo ni kimwe mu bihugu byagiye bihagarikirwa uburyo bwo kwishyura cyangwa se guhererekanya amafaranga, byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane. Byasabye ko Uburusiya bwifashisha Swift z'ibindi bihugu kugira ngo bukore ama transaction
ndetse na message nyine z'ibijyanye n'amafaranga. Hanyuma hejuru yo gukorana n'ibihugu bitandukanye bagerageje no gucreatinga amaswift yabo, ariko ntabwo byabahiriye kuko byaje gukurwaho ibyo bihano, Uburusiya bubasha kongera gusubira mu murongo. Swift rero akaba ari ikintu gikomeye cyane kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashe ibintu nk'ibi ngibi, bishaka guteza ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo byari byagatangiye gushyirwa mu bikorwa ibintu byose mwumvishe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze byafashe, ahubwo ku munsi w'ejo tariki ya 2 Mata 2026 nibwo biteganyijwe ko ibyo bizatangira gushyirwa mu bikorwa. Nawe rero nahanjye kugira ngo dutegereze turebe ibyo bihano uko bizaba bimeze ndetse n'ingaruka bishobora kugira cyangwa se niba biza gukurikizwa, ubwo ku munsi w'ejo tuzaba tubireba nyine ibyo bihano. Reka rero dukomeze kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro, turaza gusubira mu masaha imbere, turaza kuba tureba rero n'ibindi biba bigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'andi makuru atandukanye afite ahuriye n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri mikoro na Bosco in Region Info, mugire ibihe byiza.